گهدار و بینرین هیجا کیف خوشم جارك دی لگل کو از بشکی ج پرتوکا خوا یا بناوی ملای جزیری شیخ عاشقانه بو پیشکش بکم وی جاری امی سر چاپین دیوانا جزیری چاپین دیوانا جزیری مخستن خاچره زکی مخستن جدولکی از اینها بو پیشکش بکم چاپا یکم فون مارتن هارتمان یه ألماني وشابكرية لبرلين لألمانيا سالة 1904 زايني أو يا يكم يا دوم محمد شفيق أرواسي أفنافي أدبيجم فون مارتن ومحمد شفيق أرواسي أفسر راست كرن يعني محقق إيجو تحقيق ديت كرن چاپخانه أوقافة إسلامي چاپخانه يا سي لإسطنبولي لتركيا 1919 زايني أبقى محمد شفيق أرواسي بتحقيقاوي بو هرقول عزيزان جلادت بدر خان ناویوی گو کارتانی ناوی خوی نپانی ایگو کارتانی دی کووارا هواره ده هاتو شاندن وک زنجیرا دی کووارا هواره ده جمارن 35 تا 57 بتیپن لاتینی دواج ماراد هاتو شاندن جمارا 35 حتى جمارة بينجي وحفتا وك زنجيرة بتيبين لاتيني هات وشاندن دمشق سوريا يعني جهة شابي دمشق سوريا 1941 1943 زايندي شروفيك عربي بنابي العقد الجوهري يا محققي الشيخ أحمد زفنجي لقامشلو لسوريا 1905 ونهي زايني أبنجا هاتية كوبي كرن يعني تصوير العقد الجوهري وبيشروفه لبر محمد نوري ناوي محقق چاپخانه دار الكتاب العربي لمصري أبايا بيديروك آششا جيو موكرياني چاپخانه العربي أربيل عراق سال 1906 يزايني هاتية وشاندن أحفتا صادق بهاء الدين تحقيق تذكرية لبغداد هاتية چاپ كرن العراقي سال 1907 يزايني چاپا حشتا دقل شروفيكي بزاراوي صوراني بزاراوي صوراني هاتي شرح كرن هاتي شروفة كرن هجار مو كرياني ايقو تحقيق كريه سروش ناوي چاپخانه طهران إيران 1908 زايني آنها بالتيبين لاتيني محققي زين الدين زنار ومحمد أمين ناروزي أفانا حردوكا تحقيق دفينات كريه لسويدي هاتي چاپ كرن
و سالا 1981 زاینێ چاپا دها چاپا دووەم یا العقد الجوهري چاپا دووە تەی چاپک پێشی لێکەت ئا دوایی ئەب العقد الجوهري ئاگۆ خویاییش مەتەبدارە شێخ ئەحمەد زڤنگی ئەو تەحقیق کردی ئەب ئیجا چاپا دووە دیمەشق سووریا ساڵا 1970 زاینێ یازدە بتیپên لاتینی بتیپên لاتینی هاتی چاپکردن ji hêla Zêneddîn Zinar û Firat Batilari eger ez rast dibêjim Batilari li Stenbolê li Tirkiyê 1992 hatî çapkirin ê zayînê a duwazda û a dawî digel pêşgotinekê ser jiyana cizîrî û ferhenga gotinên erebî ev jî çapa duwazdayê Tehsîn Brahîm Eldoskî yekî nivîskarekî xuyayî ye li Kurdistana Başûr li çapxana Hewar hatî çapkirin li Duhokê li Iraqê sala 2000 a zayînê ev xaçerêz min ji pirtûka Şêx il Cezerî a Naif Tahir Mîkaîl sefha 72 min veguhestiye min ji wê neqil kiriye ev bûn çapê dîwana Melayê Zîrî min xwest ez roniyekê bidim û ez bîner û xwendevanan wek yanî roniyekê bidim ser va çapan ji ber ew jî giring in niha ez dixwazim şiroveyên dîwaniya Melayê Zîrî ez wê jî bi we re parve bikim şirove şerhê dîwana Zîrî bê çend şerh ew jî lêketine ev jî giring in min xwest ez vê pirtûka xwe de bidim diyarkirin yek ji we şiroveya zivîngî ew şiroveya ku bi navê العقد الجوهري tê nasîn العقد الجوهري tê nasîn xudanê wê Mele Ehmedê kurê Mihemedê Botiyê Zivîngî ye Mele Ehmed Zivîngî a العقد الجوهري agu şerh kiriye şiroveya wî du beşin ya yekem sala 1958 yê zayînê hat çapkirin ev şiroveya wî du beşin me goya yekem sala 1958 zayînê hat çapkirin û ya duwam sala 1959 ê zayînê û her du beş bi hev re 943 rûpelin her du beş bi hev re yani her du beşa beşeyekê û ê du dibin 943 rûpel şirovekar di şeşê meha duwazda di sala 1971 zayînê li Helebê çû ber dilovaniya Xwedê ev şiroveya a zivîngî bû a yekem bû şiroveya hejar a duwe şiroveya hejar ew şiroveya ku mamoste Abdurrahman Şerefkendî ku bi navê hejar dihat nasîn daniye ev a Abdurrahman Şerefkendî ye ku navê xwe danî bû bi navê hejar ev şirove bi kurdî hatiye nivîsandin û bi zaravê soranî ye ev şiroveya ku hejar danî ya Abdurrahman Şerefkendî bi kurmancî hatî nivîsandin û bi zaravê soranî şirovekar di sala 1991 zayînê
چو بر دلوانیا خودی سسي شروفيا ملا عبد السلام الزيري ملا عبد السلام الزيري يعني او جيل قام شلو ماي قالك جوا بلكي ناس تكن بناوي ناجي هات ناس كرن وي وك ناس ناف شخورداتاني ناجي او جي قالك زانياركي قالك جي هاتي بو شروفيا ملا عبد السلام الزيري جبركو افینداری هلبستین زیری بو شروفیک به زمان عربی دا دیوانی لیبل هین دست نویسه يعني هيجي دست نویسه و الجم كريوي زين العابدين شروفكار دصالة حزار ونصد وبينجي ودوا زاينه چو بردلوانيا خدي چار شروفيا ملا عبد القادر قدري شروفيا ملا عبد القادر قدري تزانياري سرفي شروفيا نينن شروفكار صالح حزار وحيصد وحيشتي دوا زاينه هاتية دني ودصالة حزار ونصد وشل وحفتي زاينه چوية بردلوانيا خودي بينج شروفيا ملا عبد الرحيم الوسطاني شروفيا ملا عبد الرحيم الوسطاني شروفيا خوا دصالة حزار ونصد وسيهو چارا زاينه بداوي آني شروفا شصد ودهرو بلن وبسي زمانايا تركي عربي وفارسي شروفا كار صالة حزار ونصد وبينجي وششي زاينه چو بردلوانيا خودي مزانياري نينن بي اف شروفا هاتيه چاپ کرن آنجي دست نویسه شش شروفيا أهل بستان جگر خوين شروفيا كردية دايا ديوانا جزيري أو بخوا شاگرت دبستانا جزيرية ويك جي پسندارن ديواناوية اف شروفا هيج دست نويسة و جوان هر شش شروفيان بالتاني شروفيا زفنجي وهجار جهشتا ما بفي آوي ام داوية لديدار خطينن بهيفي ما وسودك ورغرتب ام دخوازن زنجير بزنجير جبوهم جي عاجز نبن و ام دمك دو دريز ندني بهيفي ما واسودك جي ورغرتب بخاطريوا و تا دمك ام هفدو ببينن دخير و خوشيه ده